so what your parliament me kwan yo we go me ire kare me chu ite nano ene pego we go don pen tire bir ka tit me gwako in me te lo chike kan president Museveni ko wani me go bir two term regimes eto ma chere two term ma don gero two term me wani me ke kwan yo eto me ke kwan ni ke kwan ke pen tire we ka ene chere je leva ge chere USG ke wa ane karaku parliament yo mogo punu mirne we pen tire yo gwak en ene raja kenu ka wan wele me Uganda pio yape ka putte wele me Uganda pena kita yiti pena ni parliament yo mogo eto pe ni nga matika dor parliament ku we gahe mingwani pa we mi beru kita ni ene ku bere ninga ti wen polutera wen ku bere ene wen oh kono bishop ngare as endorse president Museveni oh kona nga as endorse oh kono with what money as endorse and when chan makumbe de regime karwa ye enongi ti ukwere pian ka iri endorsing chi mo ke million piare you endorse we winya ite ne kumbe kama karwa ye enong article dugi lokane dugi kom lok ma wati kere ene wati ke pega Uganda juma nok dong tele wan ngene ene wadong wa mo lokone and wan bi lok ni mo dan bi wajne ni Ballington ku ber ka wajne si don kumbe report ka dogi pian Ballington, I'm going to give you additional 2 minutes. Yes. Wang o kama nenu o ye France ka dan bi amaro. Bien France no nga logo. King Louis the 16 nga logo. Marie Antoinette. Lote wendi bodgi da ko queen ka ru waten pet wo etine ka ru bonten pet wo etine. King ko man beru ba ya en ka Museveni gi berni. Inana kita jener Museveni beri muzi kumberi beri salim salegi kumberi beri ai ken ma senior mo dong makke de porro daron ni dore mi cher dong I palis teke o palis ni mo ketie ya kan we mo ka won chan ma perong wilo ba wilo kona mo u cher ti wil khaje ado bang me ka kon kun wel ker lo wel kon te dan du jago jim ma rata dada ina pian rongo mero ki lo en kira ko ber president Museveni no mero ki lo lo ka mo ka no lo dong o foi ke president temo dana tema ni ka ten mi kon ino ben lo ke ti temo dana tema kakare wa ming madong yumu ki ye wa ha da ti ko avoid